iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nagpiksa dahi ti abagyo nang talapos kada tayo diti Cagayan na kay. Bun nga rod, awan manan manam na mga apit. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan ko mati madisgrasya kada tayo. Agpaisot ako na. Dirigat na. Awan manan maibayad iti na utang mo mainusar mo ang nagtalon. Bun nga rod, utang man siguro amin na nakutit ako na. Kasan nga rodan? Kit, anyang kapilitan na, umutang na tao. Tano saan tayong aramidan na ita? Awan mo natin serbina. No saan na maabunuan, kan mapasuyutan iti pangpaksat ka dagiti piste, dagiti pagay. Apos ta grade 12 banti anak mo nga inauna. Ay, awan nga rod bagat. Anya ti aramidan talakay. Ay, kit, ulitin man yung tagtalon na. Parang makatsambatay tumot lang, iti third trap. Una? Ay, makapasudot pa'y kitin tagtalon no kanayon ba't ang madadalo tinagbambanugan. Anya garod nga iti mabalin tayo. Kat gagangay mo't adidigrada kita. Huwag nga rin nga nang. Parikot ko manin ti pagkutanga kiti maigatang iti apuno. Ay, kasano nga rodan? Kit mapanak manin ako ni Mrs. Beloria. Barang nayunan natin na utang ko kinkwana. Ikad na ka nga takot. Saan mo mo't anabayadan ti utang mo iday? Muna mo't tirason na sana ka makabayad. Awan mo't kiti Sa bagay, man nakaawat mo't kiti daya tao. No di nakapautangan, at sana ka makatalon, yadadan, sana ka makabayad kinkwana. Sa bagay Saan tayo mo't ang nagayatan ti kalamidad? Alang nga rod anak ko. Mapankan to pangibaga ka ni Mrs. Beloria. Di maturi dahito eh. Apay nga ta? Hello, friend. Friend, kumusta ka? Ay, daytoy. Marigrigat lata. Nang ro na ita anak karo adi nalapos ti bagyo. Ay, malagip ko nga menti. Na-chat mo idi kanya, akayat mo mati abroad. Ha? Ay, uwan ko ma Ay, kasta unay ngamin anam sa akan ti bagyo diti probinsya tayo, Cagayan. Uwan nga rod, friend. Isot ko na nila kay. Apay, adda ka din employer ko? Uwan, friend. Tila ang agency ka, ti mangipag na iti papeles mo. Kasano nga tan, friend? Kaawan mi ita. Awan gastos ka mang kompleto kadagiti requirements ko. Agraman passport ko. Di kagdanag, friend. Tulungan ka. Bayadan na tulatan dito eh. Nagsayaatan. Ay na, agyaman ak, friend. Sige, friend. Orayam ti patulod ko nagsapa. Sige nga, Rod. Mapan kay dito kay Giraw. At the branch office ti agency tayo ijay. Wan, kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Awan ang yaman na, friend. Sige, takasaritak to nga, Rod ni Romeo. Masabol ka di aya, madayo ka. Kaya't kaatulungan. Isupay mo timat katak Barang no saan tayo nga agutang. Agiin na dayo tayo. Agiin nanos tayo alakay. Kas itinakunak. Grade 12 banti na unang anak ta. Agkulehiyon ton. Daktakulan ti gastusan na. Sigurado kay ti dayta? Wan. Ang ado ti mangibagbaga anari ka ti biyak ti may siyang nga DHW no OFW. Nang runan makatumpong kay ti balasubas nga amo. Saan ka nga agdanag? Kaya para laang kadagiti anak ta. Ano siya klaan? Oray saan kan ngumadayo? Ada ka kasi ti apo. Barang no dan tumot lang kasat tayo nagtalon. Di nasayaat.
Nasaysaya at mo't lang mapanag, tamatulungan ka amang bayad ka dagiti adun nga utang talakay. Sige. Si kalata. Ngam ni, di mo kunaan. Ngay babaon ka di abroad. Wen ka ti. Saan ka ngagtanag? Kasi tinakunat. Agiin nanos tayo kuma. Nangronakan ka. Uray tatamat ni tatang akadom amang kita ka dagiti uping. Ala, agan anad ka kumang rodi di ay. Wen. Ngam ni, pangkalaan tayo ti gastusan. Amumat nga utang amin na nagasgastusan tayo ita. Di kagtanag. Pautangan nagtigayam ko. Tas sakto laangan bayadan kan kwa na. Oh, nagsaya at man ti kayo mo. Kan may sa ti agency ni. Iso amang namnama ka na saya at ti agbaling nga amo. No, siya klaang amay sa... Saan ko man anasken nga umadayo ka pa anak ko. Tatang, kahit ko lang atulungan ti asawak. Ag-college ton tinoon na nga apuyo. Puwan nga rod anak ko. Amok ka narigat alabanan ti iliyo. Kan narigat ti agpatagabo. Ngam, ano sa kamin dagitoy? Tabarang makalong aw tayong matlaang. Basta nagsaritaan yung lakit ti anasaya at ti asawam Wan tatang, saan na kumapalubusan ngam inlawlawag ko na saya ati amin. Gabnay, agan anad ka kumay jay anak ko. Nang ronakit awan makatulong kang kay jay. Saan nakmat nga tabaybay anti apo, tatang? Huwan anak ko. Iso ti pagkindawan iti panarabay. Nagsaya at abiyagan nga ino kasta pare Romeo. Uray saan kan ngagtalon? Oo, madimot Agtalo nakbat lang nga pare. Kahit naklang nga tulungan, marag na makalong ako matla taon. Sa bagay, kasta ti agasawa. Ngam siyak lang ti masorot. Saan ko akayat nga ginadayo kami? Narigat day ta pare. Nang runakit, basit pa lang ti tagibin. Uwan matkit di Ngam agragot mo tamapan. Iso palubusak man lang. Padasan na, numarigatan. Di agawid mo't lang. Winulipasan na lang, ti kontrata na. Tarigat nga agpaiso ti agpatagabaw abalayan. Wen ay na isumat ti kunada. No talaga akayat na tulungan ti asawa na nasaya at dayta balayan. Ngam no siya klaang ti masurot. Narigat nga umadayaw. Nang ronakit babae abalayan. Ha, Kuma, lalaki at agaprod. nay, saan kan sakit di apa mo iti panagamron ti anak mo? Kwa, abalayan. Ibagak man lang ang tipod no. Talaga ano siya klaang ti mapaturay. Saan ko akayat amapan agpatagabot ti anak ko iti sabali apuli wenno iti sabali anasyaon. Kasta abalayan. Ken may sabalayan. Babasit pa'y dagiti anak ta. Sabali laeng no ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Kaslain bagamot na baybayan ti anak ko dagiti anak da. Awan kasta ngay magkakabalayan. Ay hala, nasayat nga ron numapan ni Crisilda. Tanong maminsan, narigat ti agtay-taya latan. Aha. Ne. Ang mga no sa bali tinagawatan may timbag at kabalayan. Kaya't ko asawan, narigat tay asawa nakatanggay latan ti ima na. Saan nyo lang kumangimbagbaga ti kasta tatang? Sigurado nga glibbi-libbi manan ni nanang. Pudno mat anak ka. No adarum beng agabrod ket ti asawa mo ta isot lalaki. Amuyo mo't ngawan na turpos na. Iso nga rod di oray construction taado matagkasapulan iti riborar. Tatang, awan asam na nga gabrod. Iso Kan awan matlaang ti mga sikaso iti talon na isot agabrod. mala.
Awanin makunak anak ko. Basta awan ko matirum so apari ko. Gapot iyaan dayo manakaw. Ha? Rumso aparikot ko na yo, tatang. Ay, Kanya kumangay. atong ti istorya, may papan iti naginad dayo nga gasawa. Nang runa iti panagabrot ti may sa kanakwada. Lalaki man, wano babae. Ado, ti agsisina. Adayumat siguro ang mapasamak ti kasta kada kami kin ni Romeo. Alakit, sapay la kumaa anak ko. Day talaon ay ti am kagamapasamak. Wan tatang. Tano siya? Adayumat ang maramid ko timang tulaw iti relasyon mi iti asawa. Amok na ita. Saan ko masigurado iti asawa? Mangnamnama kayo, tatang. Babaan iti bendisyon, di apo. Patsi katarabayon nak iti papan ko iti sabali a pagilian. Ibturak amin atuok kan rigat, kan iliw, para iti pamilya. Nakasagana amin ng friend. Kudi, nasayat nga rin no kasta, friend. Urayam laang ang plane ticket mo, ah. Wenan Naimbag man ta pinalubusan na ka ni Romeo. para iti pamilya mo daytoy friend. Ay, talaga matakasta. Sige, friend. At tantumang sabat kan ka, manipot iti agency dito'y kway. One friend. Ay, amang ano siya pa'y kiti ati bawon ng tabos, amang sabat to ken ka. Gayim da nga men, ti agbalin nga amaw. Ta siya ti pinagsapol da iti agbalin na katulong da. Ta magustuhan da, dagiti amaw. Agyaman nak friend. One friend, sabten na ka mismo ti amaw. San kang agdanag? Amok anasingpet dagiti amaw, ta foreigner da matlaan. Taga Switzerland da. San na nga Arab? Ay, nagsaya aton friend. Nagkasat ka, friend. Talaga? Amaw. Ay, isurot na ka pa'y ano, turta. Oh? Wen, kas kumakanya, pasaray isurot na friend. Ngame, siya tinani, wano para awer, iti kakaiso na nga anak da. Ay, nagasatak nga rod friend. Wen, friend, iso na ikarkararang mo. Akas kasingpot mo dagiti amok, dagiti amaw. Ay, sapay la kumaa. Wen, kas kanyak, may samot laeng ti anak da. Agtawan, iti sa kapulaw. Kan siyempre, agtrabaho ka mo't laeng, iti kondo unit da. Maanong saktirigat friend. Uray anya akita ti trabaho. Kunam lakit dino asino ti salbagalaklakayaday. Apay ngamin anag sa usao kayo, anana. Ay, anyakit nga rudan. No panunutan, pudno mati ko nada. Sakti rumpin ko mga gabrod, tas sakti lalaki. Adula abin. Saan nanas kan kanyak deta? No talagang agsalukag ka, ay adalat ta dito, itay ko nada nga ron. Oray sa dino adda balito, basta amo masapulen. Lakit sapay la ko ba, tawan to tirom sa aparikot. Kan makaanos di asawam. Eh sumati nagragot. Kahit nasawan, anusan na? Naibag ko man na makaawid adagos no di na magustuhan ni Jay. Amo na mo't dahi ta? Kan... Ken, anya nanan. Nawad, bayamon Jay bagak. No anyaman ti pampanunutan nyo. Patsyak ka din tumaaramid ni Crisilda dahi ta. Kunak mo na paano ni bakat mo pare Romeo? Saan ba pare? Ngam oras sa mawat na plane ticket na. Ay kahit mapana na. Nasayaat sa dino ka di pagilyan ti pabanan na. Kuwait ka naman pare. Adda ti gayim na ni Dory. Adday jay. Kan iso tinangawag ken kuana. Iso pa'y tinang i-recommenda itagbalin nga amo na. Awan nga rod parikot na Kan sigon kan Crisilda. Kayim sa kano ti amo ni Dory dagitagbalin nga amo mo't ni bakit? Nasayaat nga rod ano kasta. Kun nagasat, tadasang putan na ijay agayim kun am mo na. Saan to may kawa? Huwag nga rod pare ding. Ni, may isa balik man. Rinugyang man gaya man asukayan ti bangkag mo. Wen, padasik man tagbulay ti mais. Bareng may tama. Kahit makabawi, iti pa nakadadal ti pagay ko. Uray siyak mais ti mulak. Sapay la kuma, ta makabawi tayo mutan.
Nagdakkel apukaw tayo ti pan nakabagyo ti pagay tayo. Agyaman na, kain na. Oh my God. Ada dyan tilukan. Kadwak ti driver ti agbalin nga among. Ay, adagayam driver da. Wen, dua kayo akadwada. Ti driver kan sika. Ngam, sabali apuli ti driver da. Kasta ka di? Wen, alala, oh my God. One friend. Adya ita. Pinanawan na ka ang asawam. Awanan ti kadwa medyo talaw. Okay lang na. May kawak lang. Tawanan o may mamalon. Kan kadwak ngagdalo siya eh. Ay ano sam at pinalubusam kat nga rod. Para matkit di iti pamilyami. Oh, ti ko nam kite. Liklikan na ati trabaho iti talon. Nauma siguro. Anya? Ket dayay, nawayan nga gampang. Nanang. Apay mo ito nakastati sa uyo iti manugang niya? Talaga mo. Ada sa di asawam. Hindi kay kumamatag sa rita iti kasta. Sa nagaputawanan dito ni Crisilda kat kastamat yung tibagbagayo. Saan ko magustuhan ti kastang ibagbagayo iti asawak? Amok ni Crisilda. Di nang tumaarami ti manglipot kanya. Jesus, kasano makasigurado ka? Kat aday siya dayo, makikita maya. Agtala ka kiti asawak, nana. Mabaling ka di. Saan tayo napagsaritaan da ita? Sige na. Panawang kayo pa itagudungat. Anya man ti udo nga maun. Papanak gumatang iti abuno kanda duma ka sa pula kiti panagmula kiti mais. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Paglaang tagpada ti day of ta, friend. Kat nakaumay ta dito'y parke. Wan nga rod, friend. Tapno makapag-relax tamat kalpasan ti makalawas sa trabaho. Wan, friend. Masapul laang nga the day of tayo. Sa gudayan mo't laang iti kontrata tayo. Wan Okay. Kumusta nga rod ti trabaho? Kumusta nga dagiti among? Okay laang. Nagsaya at da, friend. Nakananos da nang runakin ni madam ko. Nagkasat ka, friend. Akasang, engineer kan doktora dagiti amo. One friend, professional da. Kas matlaang ka dagiti amok, Professional da matlaang ngagpadpada. Sapay la ko, ma. Tasandang agbalbaliw. San mo't siguro, friend? Uy, kumusta nga dagiti pamilyam? San mo pa yan awagan ita? Ay, awan pa'y nga rodload ti cellphone ko, friend. Allah! Kat usaram to'y cellphone ko, Taanda pa'y mo't sobra load na. Hello, bakit? Naimbagman ta nakaawag gan. May iliw kami kingkan. Saan lang ada kayo alakay? Naimbag ka dalog to'y cellphone ni Dory. Iso nakaawag akon. Naimbagman nga rod. Kumusta kayon kadagiti anak na? Datatan ka nanang. Nasayad naman. Mailiw kami lang kadagit ubing. Uray siyak lakay. Yung agiin nanos tayo kumalaan. Bakit? Kumusta ka mo't ditan? Kumusta dagiti amom? Kasi ti apo lakay. Naanos na. Oh, naging bagan no kasta. Bakit? Lakay, baliwag tumanan ti umawag ha. Tawanan lot to'y. Hello? Ay, awanan. Napuda din. Awan siguro ang tilot ti silpon ti gayim na Crisilda. Ngam sa nabali. Ore kaskas ano? Nakasaritak. Ay, agyaman aktan saya tinatumpungan ng amo. Nagsaya atin Lucas Tarumio Barauk. Uwantang, sapay la kumatag na na ti kinasaya at da. Kinsa na marigatan iti trabaho na Crisilda. Ala, tagin na anos tayo kumaa Barauk. Wen, nasyap pa ka ano sa? Tanya nga rod nga eh. Talaga akasta, no kaya't ti guminawa ako nada.
Maikawag lang, tatang. Amukmit day ta barok. Maawatak. Kasta kumamot ni Crisilda. Sapay lang ko mata makaanos mo tijay. Ni, nagtubo mo't gayang dagiti mais mo pare. Adda pa yan doa bulong da. Uwan pare, mabalinan nga bunuan no may alawas. Sapay lang ko maahta, makasubot tayo mo't basay. Uwan kuma pare ding. Un gayang, kumusta mo ni Marie Crisilda? Nagsarita kayon? Ay, uwan pare, imawag iti kalman. Ket kasi di hapo, nasayat ka numad dagiti amo na. Nasayaat nga ron ano kasta. Sapay lang kuma, tagna na yun ti kinasayat da. Una, taadda ka no kasta. Nasayaat da ano na bait pay. Numinto nagangay, agbaliw da ket maparigat dagiti katulong. Sapay lang kuma, ta saan dang agbalbali pare. Kan maanosan ni bakit, madagong gunanang imadayo. Ikararag mo pare. Sa bagay, saan mo't kit ding agpapada tigasat dagiti mapmapan nagkatulong. Tadamot dagiti nasayaat nga amo. Alakit na saya, no kasta. Tapno sana sayang, tiginastos na. Awan parikot na nang. Tami nagastos na, katisumot lang dakin birok, tagga po iti sweldo na. Aya, Umat, tayong pautang amin tigayim na nga daijay dagiti ginastos na. kasta. Iso nga awan pulos inted ko a kwarta ginastos na. Tamo yumat, awan na pulos kwarta mi. Pagyamanan tayo langan, tanasaya at dagiti natumpungan na nga amo ijay. Ala, sapay ko bata maanusan na Kan maanusan da. Ha? Ang damot sa tanot niya asawam kay. Anya? Dawit! Isu ada jay. Na paano nagpatagabo? Tadinan maanusan tiya kay naran ka nagkatuduan iti talon. Sa bali manan ako naktibagbagayo. May sumit. Apay nga may nakasta kay mutan. Nagadon ti masaoyo iti manugang yo. Itang awanan dito. Ay, awan. Nagiti apukit de. Ayan dan. May iliwak ka na kwadan. Ikot na panda nagadalan ha. Naimbag no saan da mailimot iti inada. Mailiw da nga rod ngam imbaga nga gan anos kan ibturan dati iliw da. Ta para lang kadakwa dati adayo ti inada. Oh, simurot kayo mo dito talon tatang. Huwag na nakaw. Nilala ti babaw no kamangya iti merinda mga andamot aramidin na. Masapul ka no amalpas ti homework na. Napasnik ngamin iti panagadal na tatang. Huwag nga raw na nakaw. Da kayo pa'y din tinagtaktak. Nakapudpudot yung tidarang tinit. Awan kan yaman na. Awan mo't ngamin ti asawa mamangya iti merinda manakaw. Dahil tati pa kay kawa. Ay, Manya nga rod. Nag-anos na tao ay kauwan anak ka. Para mo titi pamilya mi ti adayo na. Nasaya tamawatan mo't day ta anak ka. Wala ko mapan nakabalin na. Saan ko akayat nga agiin na dayo kami tatang. Ay, kumaa. Nangrunakot ni. 5 pa lang ti taon ti naudi. Sana balay, ta nasingpet na kiti anak yaw. Dahil tamot kiti ti pagyaman ha. Natulnog da nga ubing. Kan napasnak na pa nga agadal ko na. Uwan tatang. Nasan la ko maana dadaal dagiti pagay ko. Saan ko makasti ti rigat ti panagbiyak. Nagdara sa dimmakal dagiti mais mo pare Romeo. Nakumplitog nga ti abuno da. Ken sibog da. Pare ding. No saan lakit da madadaal wenno madalapos ti bagyo. Manamnama tinapintas nga apit mo pare. Sapay la ko mapare. Tan makasubot mat. Tanin nagadon ti utang mi. Sana bali ta makapadalan tumutan ni Marie Criselda. Ay, saan ko pa ilang namnamaan da pare? Agbayad pa iti utang na itinagastos na nag-apply. Uwan ang inutan naman siguro abayadan day Ay, adakadakwadan ngagsalita iti gayim na. So, adyak pala namnamaan ti patulod na. Ay, no adda, ay, nagsayaten. Amumutan ti rigat ti biyag.
Talaga kasta, pare. Iso nga ro dayan anos mo pa lang tinautang ko king ka, pare ding. Kaya't mo asawan, saan pa nagpatulod kat mo abulan na ijayan? Hindi mawag, mangipatulod ka no basit. Ay no na nabinayadan ti utang na iti gayem na. Rason? Nanang, saan ka kumabot ngagsarita iti kasta kang Krisilda? Saan ko nga mo nga mamangano dumtang tosyal daw malipatan na kayo. At dayumot nga ta mapasamak na ita. Day, kasanaw ang masiguradaw. Yan. Dakil ti panagtalik ko iti asawa ko nakman. Day, sakit nga rin ti Maday. Gapot na labo sa panagtalik mo kun ko ana ay sumot ti gunggundawayan nan. Nanang, Kung ada nga ron, anyaman abanag no nalabos, dakas! Anusan nyo pala day tabasit anay petulod ko lakay. Ta nagbayad akin ni Dory. Kababain mo, tamasapol ti pamilyana. awan parikot. Di na kang pagdanagan dito ay. Tawari kas kasano, mangbangan kami pa imutlaan. Saan abale? Tenton makalungaw tayo basit. Unaam dagiti utang tangayin inutan abayadan. Tati iso apakariribukan ta. Saan ka nagdanag mo nakmanan? Ori tano at agasat. At dapat siguro maakapit ko iti mais ko. Tamayat mo tirubot na. Alawan. Ano sam labasit pa'y tiagtalon dita, ha? Well, saan ka nagdanag? Oh, kumusta mo dagiti among? Nasayaat ka na anos dalakay. May salang kaywan ko. Tiagtawan iti sa nga pulong anak da. Agmay may sa. Eh, nagsayatan. Professional dagiti amo. Taga Switzerland ta. Ako naklakit din no Arab. Saan lakay? Saan ka madla marigatan iti trabaho? Agi tulod kan sa kunak laeng. Nadayes kun. Agtrabawak diti kondo ta. Ay, alam ka, nasayata itan. Wen, iso adidak pakatanagan, ha? Sige, baliwag tumanan ti umawag. Mapanak pa agsundo. Siguro, itintulangan messenger ti umawagat. Tag-video call tayo kadagiti uping. Agad mo na, mailiw dan, kanuri siya. Iranak to na dada boss. Ta makita yung matida. Kan, makita da kayo matit, ha? Awa na, nagsayatan. Sige nga ron. Alakastahan lakay. I love you. Miss you. Kasta kami magkaragitubing. Kitagad anad ka kumatita. Wan, kat oray si kamat Saan ka kumagkatuduan? An nadam tabagim lakay. Sige nga Rodan. Bye! Naragsak kan, takanayon mo makasaritan ni Romeo. One friend, katagyaman na ka. Tauray kas-kasano, nakapadalak mo't lang kadakwada oray basit laeng. Talaga akasta, friend. Kababain mo't ano sa anak pa yung agbayad kan ka. Tamok mo takasapulan ti pamilyam. Uray saan pa'y pilit mo, may. Inutuklatan, friend. Tapnawan pang panunungtag. Alala, adakin ka dayta, friend. Ay, wen gayam. Amangan no, awanak iti makalawas. Apay, papanam. Isurot nakdag iti amok iti France. Ano ya? Naggasat ka na, friend. Makapasyar ka pa iti sa bali a lugar. Ay, kuray si ka. Isurot na kanto at nagiti amom. Ay, saan ko lang amo, Wen, nasa ukanyak ti boss ko. Agbakasyon ka numot nagiti amom. Kat amangan no isurot da ka. Ano ya? Apay, pagbakasyonan da ka, no? Ijay ka no, Italy. Anya? Anya, day talaan ti patulod na kada kayo. Oh, manumot na day tan. Sus, dakla ba nagdaitan na na? Oh, dede. Ala niya tili magasot. Gatang iti si Dangyo. Limlim magasaw. Tatalakit na. Hey, yamanin niyo tanda. Tani, bayadak pa di basita na utang ko gini pari ding. Pero igatang ko matiti ka sa pulan da gitu ubing. Mga nungdas day tan na pagpampanak li asawam. Saan? Saan mo takasta ni Krisilda? Ya, kay kit din na niya. Adula una hindi masauyo, hindi manugang niyo. Awan mo't nga rodakas nga aramidin na kada kayo. Ay da, at pailatan kada kayo day ta Romeo Barok.
Ado, ti pakasapulan na kiti anak yaw. Pangramanan nyo mo tayo iti sapol yan nakyo. Igatang iti si tayo na iso. Alakit, tangay ipilit mo agyaman na karot anak ka. Wen, saan ko yung agdanag? Ikarigatak ayan ay dagiti patulod na ita. Nang runa, kita dapela bayadan na kinidori agayim na. Adakan ka na ita anak ka. No, amom at agipatgan ti nagrigrigatan, ken pagrigatan ti asawa mi jaya ke. Tasaya at launay. Wen tatang, tasan lang arigat ti trabaho tibturan na. Ngamkit ti, uray ti iliw na. Isu matimang manggag ko nga istoryada baraw. Talagaan na rigat kano, ti mayadayo ti pamilya. Tuok ken rigat, iliw ti pasarinda ijay. Isu nga rod, ano mabalin lang kat san ko apalubosan ni di. Nga magragot mo. Kan amo, ajak maigawid. Alakit, agin nanos tayo nga rod Ken agtultuloy ko mga raw ti kinasaya at nagiti amo na, anasarakan na. Dahil tati may sapag yamanak tatang. Kan nalagaan ti trabaho na ijay. Paisa lang tao awiran na. Kan awan unay trabaho na. Dahil tati pagimbagan na anak ka. Isu nga awan unay pagparikutan may papan iti dayta. Kang runan di amin, ti kinasaya at dagiti amo na. Ay tilangin parikot ita ket ti pananglaban na iti iliw na kada kayaw. Damot kiti gayim na ija kadwana. Lupay nagsabali ti amo da. Nalakit nasaya at matgarod Lupay kasta. Ay kadore kaskasano. Ada makasarsarita na ijay. Maramanan sa hamot nga rod ti sweldo ni Marie Criselda pare. Oray san mo't ngagpadala. Makatagay tamot sagpaminsan pare deng. Uwan matkit dia. Pangikat mo't lang iti kitang kan banog pare. Isumat. Amo matiri ka ti trabaho di talon. Mangayab ka iti kadwam agamin. Oray saan pare. Bakasyon mo't dagiti ubing. Makatulong mo't tayo inauna ang anak ko. Ni John ti kahit ko asawan. Uwan, nagbaludbud ng ubing. Nagtayag kan. Nagpintas ti pamagina. Nupay ubing pay. Uwan nga rod. Naanos nga may mang tultulong kanya. Ken mangkadkadwa no ang klase da. Naisigod mo nga minti kadakwada. Ti kinapatag ti trabaho pare. Dahil tama ti rumbang pare. Diyan mo dagiti ubing ti agtrabaho. Tanusadot ti may sa ataw. Uray nga tanangato ti maragpat na nga dal. No sadot, awan mo't lang nasaya at aturungan ti biyag na. Podno day ta pare. Sige pare. Takay-takay din. Agawid ako matan. Mariknak namin ti panog ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya no naladaw kasi mang patatang. At da kayo mo't nga ayam diti balay. Uwan anak ka, tanang iyo gakiti si daan iyo kadagiti anak mo. Pinartik man dyan may sa adumalaga. Mayata. Nalabasak nga ni pare di nga kitang tagay di sa ang testor ni Nana Usang. Kaya pinadakas-dak mo tayo. Ay kawan San adakas to uminom, basta san analabas kan kanayaw. Wen, amok mo't. Pagpaimas lang itikaan kan turog. Alagarod anak ko, sana kon ngagbayag. Awan ngamin kadwa tayo kaanakan ijay nga anakan. Wen tatang. Kini, agyaman na kiti padigoyo. Danda ni kumplito kan sa ni tiramit iti talon mo. Pare Romeo Ay, si kamad gayam pare. Addan water pump mo. Adda pa yan mini traktor mo atintin na kam. Wen pare. Damno sa nuna yung magastusan iti pang-hire iti mang traktor iti mulmulaki iti mais. Kun adda pa yan kuliglig mo. Isot nang ilag iti naurnong ko. Ken impat patulod ni bakit. Ken nadamot pasit naglakwa kadag iti apit ko amais. Nagasat tayo. Ta saan tayo una yan nadalapos iti bagyo. Wen nga rod pare ding.
Agad. Kumusta mo ni Marie Crisilda kay pare? Dandanin sa amot malpas ti kontrata na na. Ay, uwan pare. Dandanin nga ro dun sa mangpeta na. Ah? Kwa. Ag-extend ka no pa iti makatawin. At ti may gatang iti plane ticket na. Ipadala na kanulangin. Tay gatang ka na iti kasapulan na kitubing. Ay sus. Apay, saan amailiw da kayo? Mailiw ka no. Isunsa mo tikid daw dagiti amo na. Anya? Ingato da kanumutan di sweldo na. Sus, kasano ka nga ro dun nga pare? Ne, kasano nga, anya ti kahit mo asawin. Sus, imposible adi ka mailiw pare. Ako ha, saan ko nga ilibag? Normal ka tao. Kahit natural, mailiwak mat. Ay, isang ay paspas ni kulang ang talon kung ubra digital talon pare. Tap no may awan ko ti ili ko kung bakit. Anyat kinurag. Saan pa sumangpot niya asawa mo rin alpasan ti kontrata na? Iso timbagana na na. Nag-extend ka no pa eh. Nasa napulukusan lagi ti amo na. Aniya? Yung biskit di. Ninayonan dati sweldo na. Masayangan mat. Ay, unay daytan. Kaya ti may gatang ititikit na. Ipawit na lakanon na kwarta. May gatang iti kasapulan na iti anak na. Napatpataglaw na yan jay kwarta. Ngamda kayo. Saan ko nga mo? Impalawag na mat kiti rason. Nabitla ka na palabsan na ito makatawan. Ala, ada kayo dayta. Abangan no sa bali daytan. Ah? Amagan no dakit di mo't sa bali arason. Napaya di napay katyagawid. Di, kas kumay di, anya na na. Narigat, putkit di agat atap. Gamama nga ano yung sukat na kayon. Anya? Nakikituta ka pare Romeo. Si kamot ang tinagawi si titagay. Kahit ko lang iliwliwag di. Mangbor-buribor kanyak pating. Ha? Tanda ka di parikot pare. Ada nga ron. Pwede na sa kanyak ni nana. Kit sana asumina iti panunot ko. Anya nga minday ta? Ag talaga matkidi iti asawa. Ingam, kasan no podno, tinaibaga ni nana. Anya pare? Nga da sa bali arason no apay asa na sumangpat ni Crisilda inton malpas ti kontrata na. Saan aya nga imbagana mo't kinkanday ta? Kasta nga rod pare. Mitlagayam. Awan nga rod parikot ano kasta. Ngam kasanon. Nusan lang nga dayjay ti rason. Ha? Anya ti kayat mo asawan pare? Kasanon no insukat na kamin. Anya? Iso nagaulo ti panunod ko pare. Iso tagay kiti. Saan mo't nga ta maramid ni Crisilda ti kasta pare? Nangruna kat regular mo't nga agpapawit. Ag talaga kag mitdikin ko na. Hingam malalya ti panunod ko maminsan. Nangruna kat mariknak mo't tiliw. Sus pare, sana parikot deta. No kayat mo? Sumurot ka kanyak iti maminsan. Anya? Patyak nga may liwag mo ay iti ili mo kini Marie Crisilda. Lating itak paring amang sa balin tukid din ti pagtungpalan dayta. Sorry tatang. Yak namdaman na masangpatan kayo pa dito balay ti kasting oras. Awad aliyaban na anak ko. Saan ko ang mapanawan na ti anak mo? Ta mabuting dakan o ngawan kadwada. Pasensyan tatang. Naimasan mi muten kiniding tinagtagay na istoryan mi muten. Basta saan lakit di ko maakanayon. Paawan na saya at nga itid na iti salon at dayta anak ko. Uwan nga ro tatang. Kit saan kayo madanagan? Naglagi pa ngawan ti asawam.
Panunutom ko madagiti anak yu nga awan kadwada. Naimbag ano kanayon amasangok ken nasalun atak. Uli dagdaran. Pasensya kay ko man. Uno, ada ka di parikot yaw ken ni Crisilda. Ha? Ne, awan tatang. Okay kami lang kini Crisilda. Di kay madanagan. Nakaipundar kayong meten kadagiti alikamod no ramit mo ngagtalaw na nakaw. Saan nga ta na saya at napagawi mo di asawa am tapno adamang kita kadagiti anak yaw. Nanang, Narigat no awan mang kita kadakwada. Adi dadukot may pada kadagiti dadu mga ubeng nga awan iti dinada dagiti dadakil da kat maisungsong dagiti dakes. adak mat. Awan mo't parikot ka dagiti talungan anak mi. Ta nanakam da. Isu ah. Nang sa nabali, nagkarikanyak ni Crisilda, ama Odin atawin na daytoy. Ilat ko man pa lang dito sirop ti maddi kakao, winupunti kakawati. Napanuga ka. Malagip ko ni Crisilda. Anya nga tangag pa ti plano na. Ken dua lawasan ngawan awag na. Agpapan Facebook ken Messenger na. San nga online. Saan ko ang ilipak? Kasta unahin iliw ko. Nupay kasta. Ikarigatang niptora na. Saan ko matakat ti sumurot kini Parding? Taamok ti pagbagana. May samot na sungsong. Saan ko akat ti mayaw awan? Naman niya ti aramidak. Tapno mayaw awan ti iliw ko iti asawa. Uray da kayo? Saan nga mawawag ka da kayo, tatang? Saan pa'y nga ro anak ka? Inaldawa kita hak na online ti Facebook and Messenger na awan man. Apay nga ta anak ka? Naglodak pa iti na minsan. Ta inawagak ti roaming number na. Minsan nga green. Kasta ka day. Sa mangrugin ti danag ko. Amang ano niya agad din tinapasamakin ko na. Ay, Diyos ko. Saan ko babot Yan adayo maapaw. At dagayang malagip ko. Apay ang nalipatak. Anya day ta anak ka? Padasik man nga awagan ti gayim na. Bareng no naka-online iti Messenger na. Uy no iti Facebook na. What, sir? Ha? Criselda? Ha? Aday di police station. Why, sir? Anya? Madamat investigation dagiti police ken kuana. What happened, sir? Anya din napasamak? What? Kanakyo? Napanggap na kidnap? Diyos ko! Yes, sir. Thank you for the information. Yes, sir. Bye. Hala. Kasano na napanggap ka no anak kidnap ti awawir ni Criselda. Diyos ko. At hapon da aka kun sabos na ti driver a mismo dagiti amo da. Nga iso ti kidnapper. Ay, Diyos ko. Tinasayan. Apakan aka dagiti amok. Tamapan ko kitaan ni Criselda iti pagbaludan. Ay, wen, agpakuyog ka dagiti amok. Sana mabali na baybay ak tigayam ko. Kasanong arudan pare? Matanagan na pare.
Ang mga nanyakit din tinapasama kita asawa. Kati ko na magayom na. Uray nga ron nga online ti Facebook na. Ang mga nubi sila ang pare. Nabayag una yung tinasuro ka makalawa sa dimawag pare. Ita lang ang mapasamak na ito eh. Anya nga rin ramidang pare. Diya ka mo. Aguray kiti awag ah. Kan uray nga online ni Dory. Iso lang ti amo kapakadamakak na niya tinapasama kiti asawa. Agyaman na, tanak pa ginawag ta, babaan ti messenger, Romeo. Inururay ko nga online ka, Dory. Wen, tawagan ka kumamot at talaga? Ni Crisilda, matanagan ako na yun, tasan ko ang uray ti awag na. Kamamok mo tinapasamak, Romeo. Kat, ay na po, saan ka kumaamak-makla at Wen? Anya ti kahit mo asawan. Adada ka sa napasama kiti asawa. Kwa, iso adi nakaawag kan uray siya, kan kaamamok. Kinunpis karda ti cellphone na. Anya? Apay, anya ti basol na. Nairaman ang napabasol iti attempted kidnapping, iti awawir na nga anak ti amo na. Anya? Ay, kinapudno na. Saan asar dengan dagiti pulis nga imbestigaran. Pagpudpudnuan da, no adda koneksyon na iti napasamak. Kasano ko ang maaramid na ti kasta? Ay, po, saan ko nga mo, no kasano nga nairaman, Romeo? Saan ka madanagan? Agkararag tayo Ay, uray siya. Diyak pa'y nakasarita, tasan nga ipalubos dagiti pulis. Isumod laan. Nagparik na kanya nga dadaka sa napasamak. Napay ka dimawag ka na kami kadagitanak na. Kauray siya, mate. Ti amok, busy laan. Dore, pangasim. Saan mo kumabaybayan ng Crisilda? Wen, Romeo, saan ka madanagan? Kasaritak dagiti amok, tulungan da kami. Kasarita dati amo na. Please man, Dore. Wen ka te. Saan ka ngagdanag? Saan ko abaybay ang ti asawam? Mamuan ti kinapod no. Wen ay Diyos ko. Sapay la kuma. Saan ko matapat siya na maaramid ti gayim ko ti kasta? Awagan na ito kumamanan. Patamagan na kumapangasim. Wen, mangnamnama ka, Romeo. Sige, tani, ay ayaban na mo itong dagiti amok. Bye, Romeo. Di ka madanagan. Agkararag tayo laang, why? Ania, nairamraman ni Crisilda iti kidnapping anak ka. Uwan ka no, tatang. Saan ko apat yan ngay naramid ni Crisilda di kasta? Kan iti pa'y mismo nga anak ti amo da? Kat nakasaysayad na kanukin ko na? Ay, mas dawak mo na anak ka. Sana ka makaid na. Saan ko ang mapagsusurot ti panunod ko? Hindi namak. Ay, agkararag tayo anak ko. Urayik man ang ti awag ni Dory. Inkarina, adi dabaybay ang ti asawak. Ay, katuwa na anak ko. Taiso tinang rekomenda ka dagiti amo na. Kan gayim ka no dagiti amo na ni Dory, dagiti amo ni Crisilda. Sino nga minaya tinagpangke pamangkin na piti anak ti amo na. Di ka no mismo a driver ti amo da. Kan kadwa na ijay. Anya, ay saus. Ang mga nupod no, matanakiraman ni Crisilda. Di ko nayo kit di. Amang ano yung raman dalaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil tati palikot ko na. Ay, naglukon. Apay kumangay ang nakiramraman dita. Saan ko apat yan na nakiramraman? Ang mga ano in ramraman dalaan. Kasano nga ron daytan? Saan ko nga mo? Uray ti sumarunong awag ni Dory. Saan pa mo naka-online tawagak ko ma? Ay,
Sa payad da ti balasyo tao. Day tangarod kat. Saan tayo nga amuno anya ti ugali dagiti investigador jay? Kastamot na dagiti amo na. Siyempre, anak da tinapanggap ang makidnap. Doon nga aldawasan ka nakita iyatalon mo ha pare. Nilaong din tinakitak ano pa nangiwayway ginong mo. Nadagsan ti parikot. Alaklakamak pare. Anyamot daytan. Kasano na iraman? Natural ng investigaran da. Tao awir na ti ubing. Asino nga min dagiti mang kidnap kumakinukana. Naimbag man ta sanda nagbaligi. Saan ka nungat pare? Kasano nga Roden? Sana ka makatulturog. Nagulo ti panunot ko. Kan madanagan ako unay. Sus, kasanon nung mabalod ni Criselda ijay. Saan pare? Saan ko akay ta panunutin akas na ti mapasamakin ko ana? Sa bagay, saan kumatapat yan? Ang maaramid na dayta. Kan anya ko maarason. Kan kakaisuna anakalungaw kami matan. Nain inutan mi mat anabayaran dagiti utang min. Yun, adamot ton pundaryo. Nga alikamon wino ramit mong agtalong. Isu day ti saan ko apamatyan, ama aramid na tikas jahe pare ding. Isu nga burido launay ti anak tayo, abalayan. Ay, balawlawagan kumaaday ta palayan. Ororayin mi nga ro ti awag ti gayim ni Criselda. Anya ko matiga po na kay narabid na tikas jay no bilang. Amo na matadakas day ta nga aramid. Saan ko apat dyan na maraming na rin tabalayan? Mapalin nga inramraman dalaag. Ay, nagdakasan. Wano saan? Pinutbutang da. Asan ngagsasaaw? Wano kaya't dala nga manaksad. Tapay ko ma. Ay nabalayan. Amang ano inapalan ti driver. Tani nayunan dati sweldo ni Criselda. Anya? Wan. Amang ano saan damot ani nayunan ti sweldo ti driver. Kat nagsakit tinakom na. Isu anay yay. Pinanggip na mo ito na kidnapan ti anak dagiti amo na. Agyaman nagtanakontak ka, Romeo. Inururay ko matawag mo doon eh. Ako, kumustahan? Ay, awanan pagdanagam, Romeo. Nagawi din ni Criselda iti balay dagiti amo na. Agyaman hak. Hangam, haya po, adalimitom iti takyag kan lupo na. Anya? Wan, ay, kinabil ka no dagiti pulis. Ta kayat da apagpudnuan. Wano paaminan, nga da pa kainaigan na iti napasamak. Nagdakas na gitan. Wan nga rod, ang saan mo pala nga makasarita, tagsang sangit. Di na kayat ti agsao kan agpigpigirgur. Anya? Ngam, saan ka ngagdanag? Nalawlawaganan ti amin, kan nagsaon ti anak ti amo na. Malaksid iti nakita iti CCTV nga inaramid ti driver da. Oh, naimbag man? Ay, binutbutong ti driver ni Criselda. Kan makita nga inkanawan ni Criselda ti ubing. Kasta. Wan, ngam ginutad ti driver ti ubing. Kan induron na ni Criselda kat napatugaw pa'y. Ti awanan pa'y ni Jayan. Ay, nakabalo dun ti driver. Awan mo ti parikot ka ni Criselda. Malaksid ka dagiti limitem iti nagduduma apaset ti bagina, Romeo. Kasimot ti asawa, Dory. Talaga ah? Kat gapo iti nakita da apan nakilaban na iti driver, idi pilitan na nga alaon ti ubeng. Ad damanan, adinayaw da ti kinaimbag na. Kasta ka di. Ay naapaw, na traumada nga agpadpada iti ubeng, sika. Isu nga aging gaita, adda doktor nga umay mangkit-kita kadakwada. Agyaman na karoon do kasta. Sana bale? Tano makasarita tanto ni Criselda? Awagan da ka, tapno agsarita kayo.
Awanan parikot. Nalawlawagan damutlangan ti amin. Ay kat nasayat ang arod no kasta anak ko. Huray siyak, nabang-aran akmait. Day talan. Tada ka no dagiti limite mo ti bagina. Kapuanan ti kabil ka no dagiti investigator a polis. Di dala ko makinasarita nasayat. Uwan nga ron. Kan dagiti pa'y amo ni Dory ati nakapanunod akitaan dati CCTV. Huwag ka ron anak ko. Iso ko maati dago sa kinita da. Siguro. Saan ta na panunod adagos data nga agpapanmot ka dagiti pulis. Adya nga eh. Itata na duktalan ken napanagnagan nga awan basol na. May subli na pa'y nga rutyamay. Nalpasan na kinabil da. Sa bali damot ijay tatang. Sa nakas dito eh. Nukas na ti aramiden dagiti pulis. Mabalin nga idarumida. Dahita nga ron tirigat na ita anak ko. Nupay kasta. Pagyamanan tayo langin. Taawan dakdaga sa napasamak king kwan. No siya, adayo patya ka maaramid ni Crisilla Reyay pare. Sa nabali. Nakabalod ka nun ti driver. Kasano nga rodan? Di pa ilang ata nadidigra? Saan ko nga mo, pariting? Uray tawag da. Sa balimot nga rod dagiti investigador da ijay. Noy uyong daman matan ngam ditoy. Agpapadalat ta pare. Tauray ditoy. Adamot dagiti merik reklamo a police brutality. Ngam ditoy, mabalin mong ireklamo pare. Uray siguro mo ti ah. Damang tulungkin ka. Sa bagay, santay lang amo. Noon nyamot ti patakaran da ijay. Alala, saan ka nagsangit, friend? Ay, sana bale. Tanalawlawaganan ti amin. Ngam pinarigat tak. Kita man nagatilimit lito met ibagi. Limtag pa'y kiti. Apo. Anyan dagita. Ay, apo. Nasa na bale? Nangipilan iti reklamo dagiti amom kontra ka dagiti ng parigat ken ka. Ayat dalaeng, mapaamin da ka. Ano yan? Naimbang langan ta na panunod niya pinakita ti CCTV. Kan nagsumat langan ti awer ko. Wala. Uray ti ubing nga main. Napabutngan iti naramid da dya aloko a driver da. Kan dito'y balay dagiti amo. Pinangpilitan na mangala iti uping. Wen nga rod. Kasanunoy ti ruwar. At dapat kat kong may ebidensya. Ngawan pa na kainay ko. Wen Anyan. Agner-nervyosak no malaglagip ko, friend. Damit ti ubing no bilang. Kasanunoy talaw na ti uping. Anya pa iti inaramid na. Kansiya ibabasunan na nagaramid. Ay. Bay amon. Wala gusto laitan. Di ka nagsangi. Nalpasan, friend. Malala. Numayatan tirik na. Awagam kit din da Romeo. Tanay. Napalalan ti dandanag na. Agyaman nakaawag kan bakit? Kumusta kan? Nasayaan ako. Saan ako napagdanagan? Sigurado ka ha? Awanan parikot dita? Dagitilangan limit lidam kan nagbinatlag agapuanan ti panangkabil da kanya. Supay lati ko na ka. Kastao na yada nagmin kadatatang. Awanan pagdanagan nyo. Kan kapoy ti dayta. At naman ang ti kinasayata iti amok. Kan nagsorry da. Tas anda na mati atagos kanya. Sumang kasalbag mo't na kita. Natural na day siya. Ito. Kas di nga rin tinapasama kiti anak da. Gusto nga minon dayta. No, malagi mo ti agigstin iti kontrata. Bayamon, agawit ka.
Kumusta kayong tatang? Ay nanak kao, italaang ang mapang-aran kami. Amumi nga natalagin ti kasaan mo. Dakkel ti kaasi ti apo, tatang. Kandi na binaybayan ni Dory. Nasayat karod no kasta. Dakkel matitulong kanyak dagiti amo na. Ay naimbag na karod mat no kasta. Wan tatang. Wan gayam. Inton umay alawas. Agbiyahe kami kadagiti amo. Anya, Baliwak to ti umawag. San ko na ibagakin Romeo. papanan nyo ka no anak kao. Agbakasyon da iti Switzerland tatang. Agbati ak kumangam san akayat yaw awir ko amabati at. Anya, Wan tatang. Iso kapilitan na sumuro tat. ay kat makapasyal ka karod ijay mo't anak kao. Wan tatang. Kan pangsubad da kanumot ta iti panangikanawak iti anak da kontra iti dayja at demonyo at driver da. Ganun Anya kami daya tinangigapuan ka dyan nagarami iti kasjay. Na-depress ka no tatang. Tasimurot iti sabali alalaki ti asawa na iti lugar ta. Andi Yung sana taga Pilipinas. Taga sabali apagilyan. Ah, tatang. Saan nyo kumapay nga ibagbagakin Romeo ha? Tasyak to ti mang ibaga iti asawa. Anya nga, friend. Di na bang aran kan? Nakasarita mo, dagiti patpatag mo iti biyag. One friend. Kat agyaman naklauna iti Diyos na. Nalasatak na japan mubok iti biyag ko. Wena, nalawag nga wan basol mo. Siguro, talaga akas jay laang ti reaksyon dagiti boss mo. Ta, patpat ganda launay ti anak da. Sakit agmay-may sa, friend. Maawatak matita. Ngam, dagiti investigador ta. Nalapas na launay. Aging ga ita. Nasakit pa ilang dagiti gapuan ti kabil da kanya. Ay naa po, friend. Anyan? Ngam, saan abali? Tinapatag. Nalawlawagan mo't lang ti amin. Kat at adadayawan dakitan dagiti amok. Gapo iti panangisakit ko iti anak da, friend. Gan, nadeket launa yun ti anak daken ka, friend. Wan nga rod. Di nan kayat apo manawak no dapan nakabalin na. Ngam, adda na damag ko iti amok, friend. Ano dita? Kwan, plano da ka dun ti agsubli iti Switzerland? Anya? Ay, kayat nasawan. Awan ton amok? Amok ket amakigtot ka iti dayta. No dapan nakabalin na. Tangay na simpat ka. Ano sakpay lang dito ay aging ga iti kaya. Tauray tilaan ko mainauna nga anak ko ti mapagturpos ko. Sa atag for good. Friend, awan mo't parikot. Uray, pumanaw dan dito'y Kuwait, dagiti amom. Apay kit din asaanin kay friend. Awan ton employer ko ah. Friend, awan rumbang apagdanagam. Tasigun iti boss ko. Itugot da kakanaw iti Switzerland. Anya? Ne, awan pa'y nasa uda kanyak friend. Sa bagay, plano da kano pa'y laang. Ngamin, aglepas sa kanon ti kontrak. Wen, kas jay, aglepas sa kanon ti kontrak da iti employer damot ditoy. Kasta? Wen, iswa na pintas agundaway mo daytan, friend. Anya ti amom, numabalin munton nga alaan ti pamilyam ijay. Oh. Anya? Ay, kato na. Agpatulong ka kadagiti amom. Tapno, ag-citizen kanto ijay. Kat, ag-migrate kayon ijay sang kapamilya, friend. Ay sus, ay nakaadayo kang Dory. Awan iti arapaap ko dayta, friend. Ay, wan! Pudno nga awan. Ngam, no dumteng ti gundaway, di rumba nga palos pusang pay. Anya? Wan, friend. Man-mano adumteng ti gundaway, kan naimbag agasat. Iswa tukmaam adagaws no sumangbay kan kadayta.
Kumusta kayon kadagiti ubing? Ni tatang? Awan parikot kada kami. Sanda kami pagdanakan ditoy. Si kakit diya, kananad ka kumalita. Wan lakay. Saan dakmat apakadanagan? Nang runa iti trabaho kan dagiti amok. Nasayad nga rod ano kasta. Saan ko lang basta malipatan tinapasamak kanyang iti kalabas. Kunak na mabalo daki din dito eh. At saan ako na makaawit pa dito? Anya? Naimbag na unay ti Diyos. Nalawlawagan ti amin. Kapoy ti dayta. At ada kayo na si Maya ti trato kanyak dagiti amok. Nang runay ti awawir ko. Di na kayo tamay adaywagkan ko ana. Kasano nga rodan, inton malpas ti kontrata. Di mo kunaan, adi ka man ang nagawin. Makitan to ngamin kat baka saan amadanon dayta kat pumanawan dito dagiti amok. Anya? Wan gayam. Inton umay alawas, mapang kami ija ayanta. Ayanta? Ijay Switzerland. Agbakasyon dakat isurot daklakay. Ha? Agbati ako man, tado alawas laang. Saan akayat ni Joshua? Tiyaw awir ko. Kayat na kumuyog ka no. Kasta ka di? Wan lakay. Iso nga awan na aramidan dagiti amok. No di mangala iti tiket ko. Sumulot ka nga roda. Di makadanon ka ni Jesus Sirlan. Wan makapasyara ki Jolly libre gastos lakay. Sobra ti kinasayat dagiti amok ita kanyak. Kalpasan day jay apasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasauna gaya man kin kaday tabarok. Kuna na gabi, dadyak ibagbagapay kang ka. Ay, makaadayon diyanak yon, tatang. Dualawas dan samit lang ako na. Angem, ada na sa una kanya, kadi sumina iti panunot ko. Anya day tabarok. Ngem, nasayaan matkit din, no sana na maungpot ti makatawan, kat sumangputan. Apaya di maong put ako ram. Kaya't na kani asawa na pagawidin dat. Agawid ka nun dagiti amo na iti pagilyanda, tatang. Ngam ti may saan na sa una kanyak ti pampanunotet. San ka no akayat ti awir na nga umadayo ni Crisilda? Anya? Kat adasim ka ni ti panunot ko. Nga anya day tabarok. Amang ano isurot da iji pagilyan dagiti amo na. Kasta nga tangag paisaw. No kasta ti mapasamak. Kaya't naasawan. San manen ang makasangpet. Uray maungputan ti extension ti kontrata na. Akayat na asawain. Di na kay manin sangpitan. Wano, di na tayo sangpitan kunak kuma. Kasta nga rod. Sa bagay, napanood ko lang data. Saan ko masigurado? Tako na ang makitan to no dumteng data. Ay, awanan. Husto pa yatay ko nakiday. Napatpatagkan ko hanan ti sa bali at tao. Ngamda kayo a pamilya na. Saan mo siguro, anan? Oh, saan ko nang pailaan? Gaputa sana kayat yaw awir na mapanawan, di namutin kayat ti pumanaw ijay. Sumurot pa yung kadakwada, itino sa dino di tasang bulanggit. Oh, Maawatak matkit din maminsan. Sayang ti gundaway. Danisan ko na may pturang tele ko. lay tangarod kart. No kayat na ti agsubli ijay, agawid pa yung muna san to agsubli no isaw. Saan ang bali nana? Adayo pa'y madayta. Advance lang amin unay ti panunot ko. Pakpakauna day takan. Ngawan pa'y laang, ti plano na nga gawin. Anyat ko na ni Romeo. Nasaya at ako na friend. Tamakadalo na kano iti dayja apagilian. Kuna
plano pa dagiti amok ti mapan ijay Israel kan ijay Europe nga agbakasyon. Ano niya? Wen, friend. Isut istorya kanyak ti amok a babae. Sampa nila talaga ti paknangan niya. Wen nga rod, friend. Kan, anda iba ka. Tapno ang mom, uray dagiti amok, agawid damot din ija Australia. Kat kaya't nagaisurot ijay. Kasta? O di wow, nagmayatan, friend. Katuwen, iso awan ko na kadagos. Aging ga iti kabailak, kan kaya't dak. Ano sak, friend? Taman mano makasarak ka, no makatumpong ka mo iti tinasaya at nga mo. Wen nga rod. Kan kang runa ang ti amin. Kaya't damot ti agbakasyon iti Pilipinas si ka. Oh? Wan, kan good news ta kaya't da. Agsasabay da ka dagiti amo. Masapul aliw-liw am ti bagim pare. Kunak mo ta sumurot ka kanyak no maminsan. Kahit ko pare, saan ada ita ti solusyon ti pare ko? Salmat ka na yun. Sagpaminsan lang mo. Narigatin pare. Ti sagpaminsan ako nam, amang ano sagpaminsyam ton. At iti tao da ita pare. Pwera nga. Umay kalangan ni Jibalay ta ginumta. Mapanak gumatang iti Europin, iti baybay. Ket ito no ta apulutan. Oh. Dayta. Dahil bagi Jibalay, tanong mapartek tan iturog tan. Dayta launa iti pagbilibakin ka pare. Naman pare, narigat numayaw awanak. Amumet nga awan dito iti asawak. Kaasi lang nagiti ubing, no sa pali at dalan ti masurot ko. Kasanaw kan ngay. No daye pare akong parikot. No saan ko alibaken? Mailiwaken paket. Ano sana? Ibturan, aginggat kabalan. Kaduag ni pare ding, tatang. Imbis nga ginom kami jerwar, dito ilangan balay. Ay kutuan abaraw. Narigat, tama ka may pasubo kayo pa ay. Daytoy launa iti dayawak iti kumparik tata. Nasimpot. Rumbang laang, tatadag iti anak na. Wan nga rod tata. Sakit, awan mat nga rutina da. Kan, lakayak mitain. Ubing kayo pa tata. Nung kanulang ti lumakay. Ay, awan deng. Ang salog mitin na talaga tipigsak. Saan tayo amaliklikan tayo ta? Pare, mabid lang Mga runa kiti oging, hapang itunuan tayo ti pulutan. Nagtatagay tayo man kada tatang. Kasano ngay, friend? Matuloy kami kanunulunis kag biyahe. Wow! Sana all ako na di Facebook. Iso nga awagak ni Romeo, ta ibagak kan kwa na. Masapon lang Ay hapon, nagsaya at numakadanon kan ijay. No makita mo, friend. Wen nga rod. Tano na pinkas ijay. Amangan no sumurutakton kadakwada. Ay kapilitan na. Tadi pa nalpas ti kontrata. No agawid na. Ijay mo nga ituloy. Anya? Kas itinakunak, friend. Man-mano dagiti employer akasta. Kasano nga iti pamilya? Saan ko pa'y amaawidan ita? Mailiw akong friend kan amok nga oray isuda. Nangrona kan lakay ko. Ay, anya nga rod niya Para kada kayo amin dahito Isa kasapulan ti sakripisyo, friend. Wan matkit di Agda pagtanagak, Dory, friend. Anya dayta? Amang ano makapanunot ni Romeo nga aglo ko. Anya? Kaadwan na mo ti kasta. Ay, Hagsapol da, numabayag nga awan ti asawa da iti danada. ay. No aramidon na dayta, friend. Malas na. Ano niya? Apay, iti ko na. Saan ka makasapon? Iti sukat na. Ha? So, dayta pintas mo, friend. Adulakit diti agusto ken ka. Nang runa dagiti foreigner.
Tori. Natamaan sa tikatuga nga mga pare Romeo. Napansa na turugan. Saan mo't ngamin? Nairwa mo na makatagay ni tatang. Sa bagay, iti dayay nga edad na. Oray sumimsim langan. Wang nga rod. Babit lang pare. Ada video call ni Bakat. Dayta Mangikat iti iliw. Yan. Babit lang. Hello, Griselda Bakat. Nay, madaman sama ti tagayo ni pare ding sama day takaduam lakay. Wen. Kita ma. Kita. Hello pare. Hello mat mare. Kumusta kan? Daytoy. Homesick lang ta. Oray ni pare Romeo Agawid ka nun. No nalakala kumakat, hindi pa ilaang pare. Apadak na kayo, Mike. Bon. Kadwa mo itay ni Tata Simon. Nakatagay lang tinamidwa. Pinanawan na kami. Saan mat nga minan ang makainom unay ni Tatang? Uwan nga rod sige. Ingat lang dita. Adtoy ni pare Romeo. Timbag man, tadita kayo nga aginom. Saan kit di nga iti patay sindi, wano sa dinula ditan. Dandani na. O di ka pa sumungbat. Delikadon. Anya? Ay, saan ka pa asumangpot ko na kuma? Rabak ko lang. Sika talaga. Yan. Nasingpet yung asawa mo ko. Sige Sikalat ta. Amangan nagbabawi kan to. Nay, anyan. Maaramid ko nga rin mo ti kastaya. Sus. Aywan gayam lakay. Imawagag. Tainton bigat nga flight kami amapan Switzerland. Matuloy kayon? Wala kay. Ngam dua lawas mi langit jay. Kaya kung may tata, makadanon ka ni Jenda. No saan lang aga po iti ang aware ko adi na kaya't amabati saan ako man nasumurot. Talaga lang Wan. Wan gayam. Amangan nuinton sumangpat kami. Kalpasan siguro ti dua alawas. Mapan kami to ijay London. Manan? Ijay kano Israel na kay. Sus. Nakat? Sumursurot kalata ka na kwada? Wan tasan nga rin kayat ti anak da sa anak kasumurot. Iso ang kapilitan. Ay kat, magastusan dan Saan aparikot ti kwarta ka dagiti amo? Saan laday talagay? Kalpasan na kita ator mi, umay kami dita Pilipinas. Anya? Sus, naggasat kit din ni Bakat mo pare. Makapan iti sa bali a nasyon nga agtur alibre. Wala nga rod. Daputin ko pare. Mabutang ka iti. Gasanon. Nagnanayon ng adibulusan dagiti amo na nga agawid. Aging gaiti ko na nga umayda ditoy. Anya? Kasano mo itong tiili ko ng imbati ditoy. Dagiti anak mi. Akan, siyempre, kasano ako, mawata mo na. Damot ising-singasing ko ken ka. Di mo matpadasan ti umay. Among pare, narigat na ita. Yan kababain, kini katugangak. Dayaon kalauna iti dayta pare. No sa bali lang ata. Sus. Awanan Gas-gastusan dan ti birok ti Bakat da iji abroad. Para lang ijay chicks. Di pa ikat din. Gastusan da ti birok da kini Bakat da. Iti pangisukatan da kamakin kuana. Ramon pare, amok tirigat ni Crisilda ijay. Masapul lang ipateg ko tinagbandugan na. Sa may para kadagiti anak mi ijay. Pare, Kang grunan ti amin. San ko akait ama iwawa dagiti anak ko. No tiili ko, may turak siguro mo. Alain talangan iti tagay. pare. Anyat mo ko ng barideng. Dayawon kalauna iti dayta pare. Katsapay lang ko ma. Tasaan kantong agbalbaliw.
nga uray kasanot pa ng sulisog ko nga agbisyo ka. Aday siguro ang mapasamak dita pare ding. Narigat no mabaybayan dagiti anak mi. Gusto ka pare. Umunapay lati pamilya a panunuton. Sakbay ti bisyo. Una, kang runan ti amin. Pampanunutik ti rigat ni Criselda Yabrod. Nasaya at mo mapanunuton dita pare. Saan nakas ka dagiti daduma? Napanawan ti asawa na. Tabisyo langan ti amuda. Narigat ti agsaoy ti patapos ako na da. Tasan ko nga mo ti mapaspasamak. Ngam no siyak laeng, ada yung aramidik dayta. Kumusta kayong di talakay? Ay na, nagpintas dito yan dabos ko. Kasta ka di? Magusto kapag naudan dito ta saan apuluted ti angin na. Kan, ado ti oportunidad dito lakay. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Aday bagak lakay kat sapay lako mata maawatan na. Anya dayta? Nagbaloy ti panunot dagiti amo. Anya? Madama ti riribok ita ijay Kuwait. Kat nagbaloy ti plano da. Saan da pay laka nang agsubli jay? Anya? Agtalinad da pay laang ditoy kat amang ano saan da niya agsubli pa ijay? Kasanon? Agtalinad da siguro ditoy. Kat ditoy akmat niya agpay kadakwada. Kasta? Wala kay. Kat saan akpay makaawid? Masapo lalagpas akpay ti makatawan sakbay makabakasyonak. Kaya't na asawan, makatawan pa sakbay makaawid ak dita. Ha? Kat maawatan na kumalakay. Saan abali? Kuna ni boss, tangay na singpot akan nagagatak sa kayat nak ti anak da, layunan dati sweldo. Para matlangit ti pamilyata da ito ilakay. Kunapay ti amok, tulungan da kano, tapno maala ka ditoy, takasapulan da ti driver. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, naggasat kan, Criselda, friend. Ina po. Isupaylat ko nakan ka ide. Kaslasan ang nagustuhan ni Romeo dayta, friend. Ha? Nay, apay ko ma, friend. Ay, sus. Nagpintas nga oportunidad dayta. Alaan da pay ako nam. Saan ko nga mo? Kan may saan na basta makaawid. Ay na, saan man na dayta ti panunutan? Kaya't kumat ama itag-ay ti panagpiag mi. Kito na. Banag anapintas launay apanggap. Baliwag tumanan ti umawag. Kasaritak tumanan ni Romeo. Wen, friend. Wen, nasaysaya at dayta. Ilaw-lawag mo ang nasaya at kenkwana. Kunak man no talaga di mo kaya ti dumapaw iti Castilla lugar pare. Kahit ko lang iliw-liwag ti parikot ko pare. Una, kastaman tinasayaat. Masapul aliw-liwa ti bagim. At damot gastusan. Kasladya kon kabaalan na labanan ti ili ko iti asawak pare ding. Isumat, saan mo parigatan ta bagim? Aglang ay kamot asag paminsan. Ngam na umirisak ti ni Itzrem kanyak. Kat nagasat launay ni Criselda. Ta nakasarak iti nasayat nga amo. Anya ti amom, no isukit din dayta ti dalan tapno makapan kayo iya abroad pare Romeo. Ay, ko. Awan kasta nga arapap ko, pare ding. Ada arapa ap ti asawam pare. Ngam no amom la ko ma. Nalausan ti ili ko.
Itamang pa'y anabartag ka marawk. Kan parbago ng tisang pilbaw. Kwa, ada kay dito'y balay tata. Nagpakadwa na giti ubing yaw, ta mabuting da ka daw. Kwa, sorry tatang. Naikuyugak lang kada pare ding. Ay, inapundo na marok. Maawatan ka. Lalaki akmat. Amok tarik nam. Agam ko ba? Saan mo nga'y palubo sa marakrak ti pamilyam? Saan ko nga mo tatang? Siladyak mas bahalan tihili ko. Nabanog ako nga agur-uray di sa sangpit ni Kisilda. No, sumangpit pa ya. Romeo Sipod ba raw? nag-abroad. Naminsan na nagbalik bayan. Napatpatagan ti panag-abroad na. Hindi makadinna na kami. Saan nga umdas ti papawid na akwarta? Tapno maup-up ti iliw mi tingkuana. Anak, Saan ko nga mo? Nga niya talaga ti panggap na. kurak man no nagsaritaan nyo daitan nga gasawa. Wan, saan ko nga mo no aging kat kaano? Ang maibturan kan malabanak tiriknak. Kat, no dumteng ti aldaw, ang mailaw anak. Di naktuk mapapabasulan. Friend, nagsaya at tigasat mo? Asino nga iti mangipagaraw? Ang makadanon ka dita, ken maayabam to pa yun ni Romeo. Madanagan ak, friend. Ang mga naman kaaramid iti dagas ni Romeo. No di na kun mauray. Friend, nasingpet ni Romeo. Amo ka din na maaramid dayta. Amon ka di. Anam mo kinitatang apasaray parbangonan asumangpat. Anya? Ay. Daytan ti parekot no makasapol kit di ti kasukat mo, friend. Kunam tata na isawag na kanya kiti na minsan. Nagmatitirik na, friend. Apay, anya dayta, friend? Sa bali ti atap na kanya. Isotsak kayatan ti agawin ti Pilipinas. Anya? Agda ka nung saan ko na mapanawan dito eh. Anya? Ay, sus! Anya mat daytan? Imbis ko maasikat ti mangibaga iti kasta. Kuwan nga ron, friend. Iso kayan ko makaumay dito eh. Tapno mapanagnagan mga awan aramid ko. Ay. Wala. Sige, friend. Saya atem. Saan aday tatimang dadaol itinapintas agas at adimtingken ka? Salamat sa balin ti Roman ti amin, friend. Anya? Sa bali mo kang tiatap ni Romeo ti saan ko pa nagawin. Ay, sus! Para iti pamilyayo dayta, friend. One friend, nagpintas tayo akong kaway. Talaga, met? Ay, susapo. Ay, ilawlawag mo ang saya at Kastama ti imbagakan ko na. Kasano no di maawatan. Sa bali ti masumok na nga aramid. Ay. Daytan ti parikot, friend. Sauce. Sige, Tori. Agyaman na kiti iyawag mo kan panangan andingay mo kanyak, ha? Wen, friend. Awan anyaman na. Ay, naku. Excited. Aki tinapinta sa gasat mo, friend. Sa dino ti ayan ni Romeo tatang. Apesan ko ang makontak. Ay, saan ko nga mo, anak? Kahit agyaman hak tayo mawag ka. Amaw, kaya't ka kasarita, anak ka. Apay, ada ka di parikot, tatang? Anda, anak ko. Sakbay ko amarakrak ti pamilyam. Mangandang ka. Anya? Anya di kayat yung asawan, tatang?
mga nuwag balaw kantaw. Adan sa bali a babae iti sidong ni Romeo. Anya? Wan anak ko. Nasingpad ti Romeo. Ngam no makapanunot iti saan mo ang magustuhan. Ay. Tatang, Nabanog ka no na mangururay kan ka. Kat mawatak mo kay tao. hanggang ita ka di pa'y? Ita pa'y ta nakasaganan dagiti kasapulan na nga umay dito'y Switzerland. Anya. Wan tatang, iso akayat ko akasarita ni Romeo. Sumarunon kanyak dito'y. Naurnusan dagiti amok dagiti kasapulan na, tatang. Anya? Addan dagiti ka sa pula masumaruno kini Marie Closilda ijay Switzerland, pare? Wan pare. Isa kinasaritak ni Bayaw ni Stor. Ngayon pa lang ti mga sikaso iti talon na mapanawak. Kunakto pa yan nagasat kayo, pare. Dandani ako nakaaramid iti basol iti asawa. Daitang rod ti dayawakan ka, pare. Basit langan ti saan ko nagbasulang kang wana. Naimbag langan ta nalabanak ti panang sulisog kanyak kinichiri. Wan nga rod. Dayay, simurot itibak ng alakay. Namadalat ta parikot pari ding. Anya pa lang ti parikot mo. Dagiti anak mi. Mabati da nga awan kami nga gasawa iti dinada. At damot ni katugangan, pare. Awan nga lakayan ni tatang. Amang ano dinan maiwanan ni da. At damot ni ading Silvia. Wan matkit di. Namasabay lang tinagan na kamakadinada. Uray, tamaala yung tumot lang ida. Naimbag agasat daytan, pare. Sapay la ko ma. Tawanan dumting nga parikot, pare. Awan mo't nga ta, pare. Tanasing pet, dagiti anak yo. Aging ga si bibiyagak barok. Saan ko apay-payan? Dagiti anak yaw. Nagyaman tatang. Sa bagay, kuna ni Criselda, may sarunumat may pagnadagiti kasapulan da papilis. Tap na makasurot da adagos kada kami. At kitun ah. Nadala pa nakabalin na. Saan kayo apanawan? Para matlang kiti kadagiti anak ko dayto eh. Iso ama awatak barok. Et sapay la ko ba? Mataginayon pati sa lunat ko anak ko. Tatang, Kan andamot ni Silvia akaduwak ang mga iwan ka nakwada. uwan tatang. Kat agyaman ako na kada kayo. Agyaman na klaengan. Takalpasan tinaunday apanawan apanagin dayoyo. Kat saan anabannog tapuso managururay. Uwan nga tatang. Napatig kanyak di pamilyak. Ken amuyo, no kasanot panagayat ko iti anak yo. At dakan dito'y Switzerland, Romeo lakay. Anyat makunam iti sabalin alubong ta. Napintas. Pud ti kunam. Sapay la ko ma. Tamaawat ang itan. No apay anas gadlauna ti tarigagay ko makapagnaid tayo ditoy. Wan, maawatan kan. Saan ko pinalabas ti simbang pay aguntamay? Nasaya at dagiti amok lakay. Iso at tinulungan dak. Tapno sumaya ti biyag tayo. Kat tangay kayat kumuhat ang makasurot to no. Makaumay kayo. Iso inan anusak ti ado at tuok kan iliw ko. Ti saan ko apanagawid wano panagbakasyon iti na ituding apanagtalinaid ko ditoy. Sorry. Tadyak na awatan ni Didamo. Pakawanan na kuma. No nagatapakpay kidingking kahit sa bali. Kan agyaman akmat. Kasan ka na ilawan? Wan. Dandani akong nailawan.
Day tati pagyamanak iti Diyos. Tanagbalin ka anapod no kan naibtur. No pay, amok nga adong matirigat mo anak ibtur. Amok pa yan nadandanikan na ilawan. Uwan, pinampanunod ko lang ti pamilyata. Kan ado arigat mo. Maragsakan na kiti day talakay. Nga madapay palikot ta. Ah? Ano day ta? Dagiti anak ta. Kasano itan? Duatan ng awan iti sibay da. Adda ka ti parikot? Ti pagdanagak. Amangan numayaw awandan. Taadayo tayo ti dinada. Adamot datatangkan manang Silvia ah. Nakasaritak ni manang. Ngam sa bali lang no naganak ti makadinada. Nang runay ti panagdakkel da. Uray, kasaan mat nga agpayag. Sumarunudan, kat dito'y danton nga ituloy ti panagadal da. Wow, nawawano ka sa friend. Isungarod ang nakaragragsa ka kunay. Tadan dito ni Romeo. Kan at damat intend dagiti amo ka trabaho na, friend. Apo, nagsaya aton dahita, friend. Wen, at napakariribukan ni Romeo, friend. Anya man ang dahita? Dagiti napanawan ni nga anak ni Amangan nung mayaw awanda ka no, tawan kami ti danada. Ala, saan mo't siguro, friend? Tadamot datatang mo, kunti kamsat mo ako nam. Wan magkit di, Amom, friend. Ada iti upbringing dagiti ubing. No naisigod kadakwa dati nasaya at asursuro, imut dadayta iti panagdakkel da. Kastameten iti panagbuteng da iti Diyos. Kumusta ka, Dory, friend? Ay na, naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka din, Okay, mat friend. Uyang mom, at nandito iti pamilya. Oh, di mayat na kasta. Ken, sige nga Iso ngay mawagak, tay padamag ko kan ka, nga damat din dito'y dagiti anak ko. Ano nagsayatan, friend? Saan mo nakita ti post ko, iti Facebook aya? Aya? Ay. Sana pa yung naglugat iti Facebook ko, friend. Among friend, kas natagtagainap ti amin. Pulos ajak dinamnama, akal pasan ti ado at tuok kan rigat, kas ili oh. Napintas tinagbanagan. Tinagbanagan mi. Ay, gaduan friend. Katdakkel mo ti utang ko anay bag anakam kan ka, friend. Jak to pulos malipatan day ta. Ta ini, panawan nga da parikot ko iji Kuwait. Dinak pinanawan. Ada kalata ng baybayabay kanyang, friend. Iso, agyaman aklaunay kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.